The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan, alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang mayong buluhaton. Without much ado, by the way, may I greet everybody, especially our subscribers, our fellow believers, friends and relatives, and our viewers sa atong Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. So it's presumed nga ikaw magtutuo, nakaandam na sa mong kaugalingon, sa di pa kita magtuon sa pulong sa Diyos, ugalang kanimo dili magtutuo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa karon muadto dayon kita sa atong padayon sa atong pagtuon niya pa kita sa developing divine viewpoint. Okay. Last time atong gituki ang bersikulo 1 sa kapitulo 3 sa libro sa Colosas. Colossians 3:1. If ye then be risen with Christ. Okay. Mao ni ang if diha, kondisyon, protesis, pasiuna, o apodosis, konklusyon, nagsunod. Now, gisundan dayon kining maong bersikulo og seeking the things above. Now, kining seeking the things above mo ni apodosis, konklusyon. Ang if ye then be risen with Christ, mo kini ang kondisyon o protesis, premise, pasiuna. Okay. Now, keep seeking the things above. The above is positional truth. Now, let me give you some presentation. Palanitan. If you are stoned, if your eyes sinneth, if your hands sinneth, if you are slapped in your face. Now, naigiingon sa Grigong grammar nga evidence inference, which is otherwise called prothesis, og ang lain usab nga ngalan equivalence, evidence, inference, equivalence, prothesis lang gyapon eh. Now, okay, adto ta sa Roma 10, versikulo 9, Romans 10:9. Nag-ingon kini sa English, if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Now, kining you will be saved, this is simple apodosis. Ang if you confess with your mouth, this is compound prothesis. And then, namutang po din o gitawag nilang inverse condition. Now, okay, adto ta sa 1 John 1:10. There's one prothesis and number 2 apodosis. Mo ni giingon og inverse condition. If prothesis is true, apodosis is also true. Now, ang imperative mode, by the way, has many kinds. Kining imperative mode is the mode of command, di ba? Mando. Like, for instance, if I say,
if you put your hand in the fire, your hand will be burned. Now kana, murag mild command ra kana, di ba? Mild. But if you say, don't put your hand so your hand will not be burned, na mo na direct command. Nakasabot ka? Okay. Balik na po sa Colosas 3:1. It says, if ye then be risen with Christ, current positional truth, then keep seeking the things above. Now, unsa man gyud ning things above? What are these things that are above? Colossians 2:12, unsa gisulti? Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. Now, what again are things above? What are up above? Tubag, Christ's being seated at God's right hand, above us. Okay? Philippians 3:13 says, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Now, these things up above are what God commands us to learn, study, and apply in our present life and come to the knowledge of the Word of God. Mao ni, developing divine viewpoint. To sum up, pag sumaldan na to nini, God's will for you, believer, ang iyang kabubuton sa imong kinabuhi is to be Christ kanang regenerated. Acts 16:31. Mo ni una, to be regenerated. Mo ni una. Ikaduha, to grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Akong balikon, ang pagsumada na nining tanan, okay, to sum up God's will for you, believer, is to be, number one, to be regenerated. Nga ikaw ma-born again. Matao pag-usab na sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Ang ikaduha, nga ikaw magatubo diya sa grasya o kay balo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Ginoo Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Now, mo nang mando kini sa Dios nga atong tun-an ang huna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 2:16. So mo ni ang pag-ugmad sa panguna-huna, pag-ugmad din ni sa atong huna-huna sa mga huna-huna sa Dios. Ugmaro na to ba? We develop by studying, learning, believing, and applying the Word of God. Operation SLBA. Mo ni slogan sa atong ministry. So, we are mandated to assimilate God's truth. Kay kini nasud ni sa post-salvation epistemological rehabilitation. Now, adto ta sa laing bersikulo, Proverbs chapter 15 verse 24. The way of life is above to the wise, that he may depart from hell beneath. Proverbs 10:27. The fear of the Lord prolongeth days, but the years of the wicked shall be shortened. Proverbs 14:27. The fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. Now, sa atong pagtuki sa Colosas 3:1,
If ye then be risen with Christ, then keep seeking the things above. Ato ning gisigihan subli-subli, balik-balik, hangtod sil-sil na gyud ni sa atong alimpatakan. It will sink in the inner sanctum of our soul. Ang seeking din ang sumpay nining, if ye then be risen with Christ, then keep seeking, zeteo sa Griegong pulong, to search, to learn. Seeking, keep seeking, means to try to learn. Careful investigation or searching. Di ba mo man atong giisgutan last time? To seek information. Keep seeking. To try to find out. So if you are a believer, then keep seeking. Keep searching. Seek information on things above. Mo ni atong ginabuhat adlaw-adlaw. We are seeking, searching the things above. Now, point of doctrine. Seeking the above here needs motivation, pagdasig, and encouragement. Yeah. Mura man nagsinunim na silang motivation and encouragement. Gibasehan ini on the command, keep seeking the things above. Now, what again are the things above? Balik-balik na to ni. It's the Lord Jesus Christ's current position in heaven, that He is seated at the right hand of God. Okay? Sabtagi na. Now, karon ato tas Filipos 3:13 at 14. Kini na kanayon. The upward call. Okay. Upward call above gyapon. Now, ang atong upward call that we have been elected. Gipili ta. Now, kitang tanang mga magtutuo are elected for salvation. When we believers believed in Christ, we did not invite Christ into our heart. Dili man mahimo na. That's not possible that you invite Christ into your heart. Nga naman. Ibaw nga nung dili ka kanang invite mo, saan na binisaya pag-invite? Dapito ni mo? No. Dili ta makadapit ni Ginoong Jesucristo nga ni sa itong kasing-kasing kay nga naman. Because our heart is deceitful. Deceitful. We just believed in Christ and we got saved. You see? O man magsulti ang pulong sa Diyos nga invite Christ into your heart. Just believe. Ephesians 2:8 and 9 sa kisulti. We have been saved by grace through faith. That it's a gift of God, not of works, lest any man should boast. Now, kining upward call, by the way, the upward call to follow God's will here on earth. Muna upward call. Nga kita mo sunod sa kabubuton sa Dios dinhi sa kalibutan. So, ang atong tumong as people is salvation. Tumong ni tanang tao. Tanan. Nga mga lumlupyo nining kalibutan na. Tanan. Mauna ang unsa. Upward call to follow God's will. Our goal as people is salvation. Human niya na. Our next goal is what? Bible truth. Divine viewpoint. Namona. That we have to develop. Divine viewpoint in our mind. This is what every believer aims now. To grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18. And become, eventually, sa sige ni mong tuon, katon, tuo, gamit sa pulong sa Diyos sa imong kinabuhi, mo ka na ipagtubo di sa grasya o kabalo kang Ginoong Jesucristo. Pagtubo sa imong kalag. Eventually,
makakabot kas imong tumong. The common goal of believers is to become spiritually mature. Now, paminaw, kining spiritual maturity stage, ang nana, okay? Kaninumdum kas tulo ka, ang nga makakabot nini. Primero, baby believer. Ikaduha, adolescent believer. Hingkod. Unya, ikatulo mo na spiritually mature ka na. Hamtong. So, sa Binisaya, baby believer, bata ka pang masuso, bago pa kang nakadawat ni Ginoong Kristo ng imong manluluwas, bago kang, natao pag-usap, baby. So, may kinahanglan sa usa ka baby, aron siya mutubo, gatas. The basic doctrine sa pulong sa Dios. Nya sige tuon hangtod makakabot na siya sa ikaduhang ang nga mao ang pagkahingkod adolescent. Mao ba na Binisaya? Pagka-adult na nimo, adolescent ka na, hingkod ka na. Apan dili man mahimong anhara ka kutob. Dili. Kaya di ka kakabot sa imong goal ng spiritual maturity kung hunong ka diha. Padayon gihapon. Tuon sa mga advanced doctrines, divine viewpoint, develop. Mo nang adlaw-adlaw tang gimanduan sa pagtuon sa pulo sa Dios. Sama sa atong pagkaon sa physical nga pagkaon, aron mo himsog, ligo na nga atong lawas. Di ba? Unsa ang paghimsog nga itong lawas kung di ta mo kaon, suway ko nung di mo kaon sa kasimana, siya may tamo ni mo. Manigingon sa kong higala, buhi pero niwang. Okay? So dili ang muhunong ka diya sa pagkahingkod, adolescent. Sibog, hala, sige tuon sa mga advanced doctrine na. Mga so ibig saying advanced doctrine. Kadtong mga murag bugat na. Okay? Hangtod magkakabuot ka sa mo na to'y kinatumyan na gyud ang spiritual maturity. Kaya nga naman, inigkabuot na nimo. Paminaw nini, inigkabuot na nimo sa spiritual maturity stage. Mauna ka na ang stage o ang ikaw ana-anay katakos sa pagkinabuhi. Nakadungong ka, katakos sa pagkinabuhi. Na nakay kanang capacity for life. Mao na. Sama, anda na ka makatagamtam sa imong mga gipangandoy sa kinabuhi. Nga na kalinaw, kalipay, unsa pa. Natanan ni imong tinguha sa kinabuhi. Kaya na naman kay katakos sa pagkinabuhi. Gawas pa niya na, mo na ang imo nang mahimaya ang Diyos. O di man kita mo muhimaya sa Diyos. Ang Diyos may muhimaya sa iyang kaugalingon. Pinagi sa itong kinabuhi. Kasabot ka? Tanahon sa Diyos, kung nakakabuot na ta sa atong katakos sa pagkinabuhi, kay mo kanay ang nga siya mahimaya. Kita ni mo? Mahimaya na nato ang Diyos. Kay nakita niya nga, taon po niya akong anak, nakakabuot ra gyud sa paghamtong. Ako mahimaya. That is how to kanang nga mahimaya ang Diyos. Glorify our Lord. Kadaghang mga tao ning kalibutan ng wa gyud sila alamag. Na ay mga magtuto, wa alamag. They have no clue unsaon to glorify God. This is it. This is from the Word of God. Nga kita patubuon sa iyang pulong kay na ay tumong dili kay magtuon-tuon lang ta. Adlaw-adlaw ni kadaghan ni. Sige lang tuon Biblia panwa lang. O nagiingon sa akong higalang tiguang mayon. Mura man sila
nang hunaw og matag bagol. I don't know if you understand that. Apan mo lagi, wa man sila alabag, wa man sila pagtuon, wa man sila pagkaton sa pulong sa Dios, divine viewpoint nga mao nang huna-huna sa Dios. Tiwan ni ang huna-huna sa Dios labaw sa tanang huna-huna. Unsa gisulti des Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, way makalupig, way makatupong, way makakamot sa pangunahuna sa Diyos. Mauni nga itong gitunan. Kasabot ka? This is the divine viewpoint we are trying to develop in our mind. So, ako malikon nga dili kita dapit kag Kristo dinhi sa atong kasing-kasing. Kaya nga atong kasing-kasing malimbungon, deceitful. We just believe in Christ and we got saved. Muna. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Period. Ayaw na nagdugangi. Because if you add to that, that negates salvation. We only need, or we only used the non-meritorious faith. Why merito? Ephesians 2:8 and 9. So the upward call to follow God's will here on earth. Our goal as people is salvation. After that, our next goal is Bible truth. This is what every believer aims now, to grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, 2 Peter 3:18, and become spiritually mature. This is the step to be a winner believer. Padayon ta ugma niini, ayaw sipyat sa pagsunod niini.